Usag day na kang ang rag-abuok na. Ay, ako tibok ko. Di mo pumutan. Dahil Anay. Ha? Di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. siyak tayo nam. Siyak tinaibus tibok na. Inibus na tibok ko. Nag-ingpis lang aro din. Hinadadanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Nanya siya katnusi ka. Awan respetom kanyak akatugangan. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasayate isurum saan. Tasi kamati mangida daulo iti apa. Kita tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Katamat na ito buhok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kaya man na kiyama. Ha? Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kaya papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Tingin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injeksyon mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tatya ramida kadag iti duan tison niya. Ure kaso no ramida ka jamay da mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, awan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Misulat tamo ti ramid da. Ay, awan nga rod. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kantinam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan dag chichismes ka nagkikinno ta babae. Ay na alam mga rod antay. Ay habaw. Day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko daron so ariray. Isumot din ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak mananayim pagda ito'y kaanakan para kadagiti babae. Dahito'y nga aramidan tayo kat para matlaan kada tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga income tayo Kan tapno da pa kakumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, may atak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya nga teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo ay iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat ag solicit tad nga panawan. Man-mano timangtad. Nag-ado matikirmat. Kung sila pandakan to paano ag solicit kay ti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo bastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis na iti tatawa mang iti tulong. Ha? Anya nga daramidan tayo, Auntie? Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay guri ka man. Kinunulpasin ti Christmas. Kat anya ko ma. Adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay, ako makididakis na. Maya makidida dyan na panuno ni Auntie Sonia pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman, nagitis tambay babay. Nang runa dananang kanti asawa.
Baday, iti tunggal aldaw sikati sasapulan to'y matak. Wan puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please! May sapa ka no, Auntie Sonia. Anyang ay ti kantaan tayo. Anyang ay ti kaya makanta baraw. Ay, mama, sing-sing na yun! Ay, siyak timang kanta. Kaalaak day ta kanta. Sige nga Rod, lalaingam. Tahang ka nga mga ibabae, nanang. Nakaado kay samon iti na or antay. Wen ka na kan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan mi datap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ke saan da nga agapapan? Kuwin na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagiti sigud nga agaapa. Sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkantay ti balay-balay. Huwag nga Rod. Ay barang agnanayo na nati kasta. Tapno awanan ti agaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano'y tinegosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya negosyo. Agluto kami iti palaman. Kanagaramit kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin na babalay dito ay antayang. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima ito balay ta. Jay, bye-bye, ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sige, may sapay akan ta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sus. Unngag paisaw. Nakapadlak mo tiri daw. Na. Sayang ti bosis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang aja trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo kwarta kakadwa. Ay, siyak. Adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw. Tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayem mau. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di iso pa iti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matin kanya. Sige, tata, buwanan. Ano. Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan kada ti sangwanan, karpiyaw.
Ay, ay na, uray saan ngagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsula tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Uy, main sa... Ayos, naudikan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti stepyaw. Yak masurutan din. Basta kulag kayo lantan, Ora niya itan, tata. Kasto na, Ay, may dayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maunat dagiti nagkurarat ken nalukot nga orat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaunat kadagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaur-ur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, jak makinayon na iti bagbagay nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akastaryang. Nah, awam mo't saritaan na kastaryang. Titulagan, kat kastoy. Nuada. Basta man, Jack. Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo numano tayo amin. Sa tayo i-divide numano tayo ng agpaisok. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanuga. Laglagi pa niyaw. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itagyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asigay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, na ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo na lang tibingay, mau. May maya may laing, wag may siya kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isurunak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang hindi ka panunutan. Nala, aduyan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistan. Wow, nagdakkel mo at nanasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ito pagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatilako tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga road. Ngam apay ngay, taisal salumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may sa kakundisuble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni pag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. Ay na. Ay, no kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo akwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Horay siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapengay nga katandak.
Ay, ladingitak nga rod, Mike. Saan nga agbalinti ka sa tagalad yaw? Kibor kayaw nga agkatugangan. Ah, Awana, hindi na kay kayatan nakadwa nagitipada yung babae nanang. Aryang. ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball, barbecue, kaya duma pa amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kayat ko day tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Ariang, bariya am day to iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdamatan na ibusaun. Naluto kong tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kasta unay aragsak ko iti nakita kalinangan tananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak nagnanayunan ti sanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiadametlangan katita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apagtagilakwan iti merienda. Alahastaan ti pagayam mo gusto. Please like, share, and subscribe. Thank you.